Pemirsa sesampun ngelaksanakan karantina selami 14 rahina, kewentenan pelekutus saking 6 dasa 3 diri pekerja migran Indonesia utawi PMI, ring hotel Jimaruana kedadosang budal ke jero soang-soang. Akhirnya nih PMI Sani Kewaliang inucap, kelaksanaan untuk mengundagan, santukan PMI sampun kejantanang negatif rapid test pingkali. Pemargin pelepasan PMI puniki, taler kerawin oleh Bupati Jembrana, Iputu Arte miwa anggota Forkopimda Jembrana. Ringgala punika, Bupati Arte mepengabdi, sesampun rau ke jero suang-suang, PMI mangde telep ngelaksana yang social distancing, miwa state ngewiguna yang masker. Penguruhan sani kepulihan selami ngemargiang karantina, mangde kesobihang majeng krama, di tepengan penglimbak pandemi, samian angge mangde nincapang rasa waspada. Sejurungnya nih, Bupati Arte taler paikatanipun sampun masti kayang kewitanan angge PMI saking Jembrana selami karantina. Bupati Arte taler nyelahin tetiga gena saking 4 gena hotel sani kedadosang gena karantina PMI saking Jembrana, Luwiri, Hotel Apel Ring Baluk, Hotel Negara, miwa Hotel Ratu Ring Negara. Ring pemarginnya nih, Bupati Arte mepengarse majang gugus tugas COVID-19, sani nampanin kewitanan angge PMI, mangdungurat yang becek pemargin isolasi sekali ajengan, kesehatan tur rasa deg-deg selami karantina. Tiosan punika, majeng para PMI, Bupati Arte ngaptiang, mangde nganutin pewara selami pemargin karantina. Witari Denpos Birun Jembrana nguningan